ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta kayo kan tatang di tananang? Nasaya at latabot anak ko. Da kayo nga'y, kumusta dagiti apaw? Nasaya damat nanang. Kano nga'y ngagpasyar kayo ditaw? Kinapudno na planok ti agawid dita. Kano? Intun umaya bulan nanang. Ipadas ko man mo't agbirok iti balitok dita. Ay nawaw. Awan balitok ditaw yanak ko. Ipadas ko lata. Adda ngamin nabuyak kay. Anya ti amu tayo nga eh. Ang mga no agswerte akmat. Nangina ti balitok kita nanang. No adda balitok ditaw, ang mga nuidi pa'y anaibaws. Ang mumut na giti tattao ditaw, alistuda no pagkwartaan ti saritaan. Basta. Agawid akto di tananang. Ang mga no adda dita ti solusyon ti parikot me iti kwarta. Na, kalkalpas mula ang anangan, ngem agil ilad kakit din dita. Di nakdisturbuin, tanda pang panunutak bakit? Ay nawaw, alas 8 iti agsapa, Rodelio. Di kag trabaho aya. Saan nakasapulan bakit? Iti anya aga po adi kag trabaho. Adda sa bali a planok. Anya? Nangina ti balito kita. Iso nga agawid ak pa iti lugar danarang kan tatang. Ay nawaw, agpanunot ka man anaimbag, Rodelio. Ipadas ko man mat agbirok iti balitok. Ang mga no daytoyen ti bumaknangan tayo. Agtrabaho ka kitdi. Saan aday tabalitok ti adda iti panunot mo? Ay, hindi kag sasawi ti kasta. Tano agbaligi ak iti planok. May ranod kan tumot lang. Anya ti kunam bakit? Agawid ni Rodilio? Unlakay, imawag itay bigat. Apay ka na nga agawid. Agbirok kano iti balitok dito'y lugar tayo. Amangan kanuno dito iti ayan ti solusyon ti parikot da iti kwarta. Anya? Ada ayamot balitok di tawi. Jakman amo iti daydi aputot mo. Ang mga nagbambandog tulaang. Si kanto ti makisarita ken kuana lakay. Wen ano dumngag? Impadas da pariguryo tinagbirok iti napalabas atawan. Awan mo't naalada nga ore may sagramol ako mano isaw. Istoryaem to iti putot mo tapno amuna. Ay nawaw, bulbulong manahin bakit? Ano san tayo ata isulaang matyada? Di mo mat ngamin kayat ti agtrabaho. Di ka makaaw-awat mo. At nga ron isagsaganaak. Anya maninday ta nga isagsaganaam? Ay nawaw, imbagak ba't kan ti planok? Ti planom nga agbirok iti balitok. Wana, anyat amungay. Ang mga nagsurti akmat. Akas karag iti mabuybuyak iti Facebook. Ay, awan lat amok di taro delyo. Mapan ka man ket ni ti store ni Sita. Umutang kay tinaimas asidan tayo. At dapay utang tayo asaan anabayadan. Bayanak to no bumaknanga. Sikakit di mat. Ay saanan, nakababain mat iti kumarik. Na, mapan kakit din. Siyak ti makaamong agbayad ko naktumay. Saan mo pa'y asigurado no adda balitok ijay? Ngam kastamat ti panagsasaong. Patyen na ka di bakit? Iti saan nga agbayag? Baknangak taon. Hay, saan asyak ti ibaon mo? No kayat mo ti umutang, sikat ti mapan. Umutang akman, Marisita. Pasensya ka, ngam sa anak pa nga agpautang ita, Rodilio. Ay nawaw, may 1 kilo ababoy lang at utangak. Sa anak pa nga agpautang, tawanan igatang ko itilakok no mautang amin.
Di ka madanagan, tagbayad ak tumot lang. No anya ti imbagak, iso ti masurot. No, di mon samot amaw, adandani akon bumaknang. Anya? Di ka madanagan, saan ka apilitan, no? Di mo kaya't kagpautang. Naa. Ngam, dahil ito'y titandanam. No siyak di bumaknang, huyo kan tumot kanyak. Ado ti balitok me, di mon samot amaw, ha? Apay nga rod nga umutang ka no adu magayam ti balitok yaw. No siyak ti bumaknang, saan to agumatang dito istormo, oray puputam. Ay nawaw. Saan man asyak ti butbut ngam si Carodillo? No saan ka agumatang? Pumanaw kay ti sangwanak. Anya nga'y, pinautangan na ka. Nakaimot-mot na dya kumarim. Ibagbagak to mga minkan ka. Mabusorak iti da dya sita. Apay ngamin nga ipilit mo ti umutang. Katawan nga ruda ti maipautang na. Di mo nakita aya, abasit ti na i-display iti istor na. Bayadak to kunakmat. Ay nawaw, di mo ipilit ti kayat mo. Irespeto mo ti desisyon ti padam a tao. No siyak ti bumaknang. Saan kun to matapagan ano ti gumatang iti istor na. Di ka agsao akas na, ta saan mo't asigurado ta planom. Ang amok adakkel ti posibilidad na nga agbaligyak. Urayan nyo lang. Agburay kayo, minda. Narigat ti Castaro Delio. Kaslag bilbilang kan itipi kasaan pa'y anapesaan. Talaga ka di nga ipilit mo ti agawit, ha? Agawid na, takayat ko mati bumaknang. Imbes nga agtrabaho ka kitdi. Ay nawaw, kanayon lagan akong traum ti planok. Suportaran na kadimot ah. Win ata no agsasao ka, kat kasla sigurado nga adda balitok ijay. Adakin ka no, di nakpat yan. Sayang laeng ti trabahom no panawam. Manulang matisweldo mi ijay. Kat no above minimum matisweldo yo. Above minimum ah, ngamit ti kinangato ti magatang. Saan nga umanay na dya pagbiyagan tayo? At least, sigurado nga da sweldom. Di mo man kamin kontrang ti planok minda. Kasanong agbaligit ano kasta ka mo? Hay, makamu ka. Awan mo't denggam asao. Nakababain lang ang kadagiti kalugaran tayo dagiti isaw-sawang mo. No siyak ti bumaknang kung kunam kideng. Sa dino ti papanan nila kay mo, Mariminda. Agawid ka no ijay lugar da, mare. Kasanungay ti trabaho na. Pinanawan na tagbiro ka no iti balitok ijay lugar da. Anya? Day tangamin tinabuyan na kat. Kayat namat nga aramidon. Ah, day ta dya ibagbaga na abalitok. Wen, mare. Adda ka no aya ti balitok yu, Mare. Saan nga amo nila kay ko tilawlawatan na, mare? No adda balitok me, ay kat saan kami kuman nga grigrigat ita? Ti balitok lang, iti panunot na, ti palpalastog na. Advance magayam nila kay mo. Ay, naku nampay, mare. No agsasao, kat kasla sigurado nga adda mabirukan na abalitok ijay. Narigat ti kasta, Mare. Kasla agbilbilang iti piyok, asaan pa'y anapasaan. Ay, kastamot lang ang timbagakan ko, ana. Ngam ipilit na ti kayat na. Nanang, rogya ko ninton bigat ti planok. Ay, kat kasaritan pa'y ni tatang mo, ano anya ti maibagana. Ay nawaw, apay lang. Amok ti raramida kanya. Awan nga rod balitok dito, uy. Adda nanang, da kayo kidimot. Ay, naanak ko, sayang lang ti trabaho maapinanawam. Nangina ti balitok ita nanang. Oray pa'y nangina no awan mo't mabirukam. Sayang lang ti bannog mo. Sigurado kasaan na masayang ti bannog ko. Agtalik kayo kadikanyak. Amok ti raramidag. Ay, nawaw. Dayto yan ti bumaknanga ko naktumay. Saan analakat ti kasta plano Rodelio anak kao? Di yun nakita ti gamit ngayon sangput ko ay atatang. Nakita, kas ko na ni nanang mau, awan balitok ditoy. Adda tatang, impadas na tatamguryo ti nagbirok hindi napalabas at awan. Nga maawan na pulos nakita na. Ang mga no kamaling amin ti proseso, ngay naramid da.
Sayang lang ti pannog mo, no ipilit mo nga ramidan ti plano, manakaw. Ammo ka sana masayang tatang. Apay, anatangkan ti ulam. Diyak maawatan no apay kontranyo ngamin ti plano. Di milang kayat na masayang ti pannog mo. Ang no kayat mo apadasan. Sige lang, tapno mapnik ka. Ni Rodelio nga ay. Anday jay karayaan bakit? Anya? Binaybay akon. Tama nga no ibaga naman na kung kontraan tayo ti plano na. No adda balitok ijay. Adda kumanaala dagiti kalugaran tayo iday. Dahita nga raw ti saan na apampanunutan. Ay, narigat nga agpayso tagsasaw. Amangan kit dinuguraan na ta. Kano sa bali tirik na iti imbagak kenkwana. Agulimag talat tangaruden lakay. Wainin may anta nga ramiden na ti kayat na. Una, tapno awan mo ti maibagbaga na kadata adadakkel na. Kain tapno mapanignikan na apudno ti maibagbaga kenkwana. Agkape ka pa, Rodelio. Agyaman nanang. Kat adda nakita mo no nabiro ka mabalitaw. Awan pa nga ron. Makalawas mo meten ijay karayan. Saan pa siguro nga itatial daw ko nanang. Na, Ipatas ko manan inton bigat. ay nawaw. Saan ka pa'y anabanaw? Kaya't ko mati makaigami ti balitok. Kaya't ko ti bumaknang. No nagtrabaho ka kit di ko ma. Di adda ko makwartam. Nalaklaka ti bumaknang no adda balitok nanang. Saan pa'y anagawid nila kay mo, Mariminda? Saan pa'y nga rod, mare? Ay nawaw, nabayag meten iti lugar dagiti dadakkel na. Talo abulan na ijayan, mare. Awan pa'y nabirukan na abalitok aya. Apay asaan pa'y nga agawid ngay? Yakam mo, mare. Ay nawaw, saan nga imawawag kang ka? Imawag. Ngam di namat imbaga no kumusta tilakad na ijay. Amangan mo no adumatan ti inurnong na abalitok ijay. Naimbag ano adda balitok, mare. Kasanungay nubannog na laang gayam tinaurnong na. Mano abulan nga berberok kay ti balitok. Nga maging gayta awan latamay. Sayang ti panog ko ratang. Ada ngamin nabuyak iti Facebook at ado abalitok tinabirukan da. Amang ano saan mo da dita oy. Diyan ka mo ratang. Ay nga rodan ti plano mita. Mabainak mo't nga gawid tatang. Ay nawaw. Anya ko ba ti pagbainam? Wala ta impampanakil ko abumaknangak. Tagayam. Awan maalak abalitok ditoy. Apay nga may nga inununaam. Tiamok agad ado ditoy tatang. Inton sumarunaw, sana masapaw nga waragawag mo ti planaw. Nakababain tagpakita ka nakwana tatang. Awan mo't nga rin pagtrabahwam ni taoy. Garden laang tamumi at trabaho. Ang di mo mo't kayat kag garden. No sakti si ka. Agsublikan iti sigod na pagtrabahwam. Ay, agim impake ka magaya manak ka. Agawid ako nanang. Naimbag man ta na panunot mo ti agawaid. Awan mo't gayam balitok ditoy. Di mo't imbagami kan tatang mo, nga awan balitok ditaw. Ipili mo lang amin ti kaya mo. Sayang lang tal daw ko ditoy nanang. At least, napanaknakam apod no ti bagbagami kan itatang mo. No dimngag ako makarakayaw. Saan ko manasayang ti oras ko? Anya ngayon ti bagak ka dagiti kalugaran may. Sapay inis istoryak abumaknanga kon. Ay, awanan Imbabain mo lang ti bagay. Nadala pagtrabahwak dito eh. Saan ako nga gawin ni Jay? Magawid ka kidain. Kasi mo't ti pamilyam a pinanawam. Narigat ti biyagi Jay, bakit? Kat ayan ngay ti balitok nga ipanpanakil mo. Awan nga ron. Ay nawaw, aping awan. Awan mo't kayam balitok ki Jay. Anya ngay ti panunutan dagiti kaaruba tayo no kas na laang. Anya nga ron ti maramida kat awan nga ron.
Tijak ngamin kayat ken ka kat ipalastog mo adagos. Saan mo pa'y nga inaramid? Ngam no agsasao ka, kasla sigurado kan. Tulungan nakman kit de. Tapno sa anak amay babain. No agsaludsud da. Ibagam sa anak anatuloy iti ayandananang kantatang. Ibagam nga da sa bali anapanak. Kat no amuda nga iti ayandanan ng kantatang tinapanam. Ha? No siyak ti bumaknang kung kunampay kadakwada. O, anya nga ita. Saan kamot nga rod abim maknang? Hay, nakababain kalaunay, Rodelio. Nagawid mo gaya man nila kay mo, Maray. Wen mare, idi pa'y may sangal daw. Mas daawak laang. Tasabali mat tinagnaan na itay bigat. Aya, Wen, Maray. Saan matan nga iti sangwanan ti istor ko tinagnaan na. mabain siguro ken ka, mare. Ay nawaw. Apay mat, Maray. Wen tawan mo't nayawid na abalitok. Kunak man no adu ti balitok da, Maray. No siyak ti bumaknang kung kunana kanyak idikat. Nagpatinggalaang iti sa umare. Uray may sa agramo, awan apulos inyawid na. Anya? Iso nga itakot mababain kadagiti kalugaran tayo. Natangken tumo ngamin ti ulo na. Ay nawaw. Kasta unay tibain ko kanag iti katrabahwak pa kay. Ano sama? Ang angawandak pa yan. Ay nawaw, basol mo matlaang no apay nga ang angawanda ka. Si kantumot ngamin. Awan na igamam a kwarta ngam nagadun nga ibagbagam. Makababain launay. Ano sam, tasikamat lang tinangaramid iti pakaibabainam. Anya nga tana agabrodak langan. Nagplano ka manin nga agabroad. Intun ko nagadumanin nga istoryam. Saanan bakit? Agul uli makakong tapno sa anak ang mapabainan. No awan nga min agsaludsod, agtal na kalatan. Di ka agbalin aparamag. Di mo ipalastog ti may sa abanag asaan pa'y mat asigurado. Tanarigat no umununa ti sao. Naawatam, Rodelio? Uwan, bakit? Ay nawaw! Di ka agsao akasla sigurado ka iti amin. Di mo ipasindayag ti maipapan intun bigat. Ta di mo ammo no anya ti sumaruno ang mapasamak. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naibuson ti bagas ni tatang, nagapuak iji balay itay. Kaano lang ang mat nang ipauitak manang Karen? Ay nawaw, naibus nga ruden, masapul amang ipauit ka manan. O sige, mangipauitak no maalak ti sweldok manang. Aywan gayam, naibus matlangan ti maintenance ni tatang. Awan ka di tinabati iti impauit ko a kwarta para iti maintenance ni tatang? Manula ang mati impauit mo ide, amumad anangin na ti magatgatang ita. Kita agto no adda mabati iti sweldok manang. Ay napangaasay ta siguraduam, saan ang mabalin asaan nga ag-maintenance ni tatang? Da kami ti kaasi dito, no kumaro ti an-an na yan na. Wen manang, di ka madanagan ta mangipauitak to. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Di mo liplipatan na. Amumot ada kami ti mga asikaso kan tatang ditoy. Apay adi mawat ka pala ngamin iti kwarta kan ading mo. Wan tapagrebengan namot dayta kas anak.
Mabalin mo't adatapay lang ti gumatang iti bagas ni tatang. Ay nawaw, di ka man agin babaknang si ka, Nelson. Tapno damot maitulong taa. Saan na mabalin ani Arlene lang taggasgastos. Apay kit din ngay, asaan? Gapot taan day di abroad, iso aminan. Kat, iso nga rod di ada kwartana. Kan may sa, mangipawit ata saan namot ama asikaso ni tatang. Saan mo't narigat nga asikaswan ni tatang? Tamo na pa'y mo't aramidon na. Saan ka mabannog tanapigsapay? Masapon lang nga da maintenance na. Ay basta, bayan ta ani Arlene ti aggastos para ka ni tatang. Kahit si kamot ngay. Anya ngay ti may tulong mo iti amayaw. Kabailan ni Arlene day talakay. Si kakit dimot. Anya? Agpasentro ka kade, Karen, kaanakan. Wanante, mapan ko alaan ti kwarta nga impawit ni Arlene. No kasta, adda manan impawit na. Adda, ante. Para mat ka ni tatang ti kwarta nga ipawpawit na. Nasaya at no kasta. Pagtitinulungan nyo nga asikason ti amayaw. Ay wan, ante. Kanayon kumat asarong karan iti pagnanaadan na. No apay nga min adiyo kayat ti agnaed iti old house yaw. Ay na, adamot ti kalapaw mi ante. Kan may sa, oray no sa bali abalay ti pagnanaadan mi, saan mimot abaybayan ni tatang. Kasta diyo liwayan ti sumarungkar. Nang runa kat lakayan ni tatang yaw. Ay nawaw, ammo mi daytan ante. Ay wan gayam, awan ipaw ityaw. Adda ko maipagatang ko, ngem amangan numataktak ka. Anya ti ipagatang yo aya. Asukar ken mantika ko mabalasang ka. No saggay sa akilo laeng, mabalin met ante. Ala, mabiit laeng nga rod taalaag ti igatang mao. Kumusta ka kabagays? Nangyagak iti prutas para ken ka. Agyaman ako unay, kabagays. Kumusta mo tantirik nam? Nasayat ba? Awanan tinasakait? Ada maintenance ko kabagays. Naimaglangan tadaimpaw niya Arlene. Aywan, ni Arlene laeng samot ti aggasgastos para ken ka. Isungag paisaw. Umay laeng itultulod ni Karen iti balay. Pagtitinulungan da kumaa. Manlaw kong araw na mabambanog matan ni Arlene. Di na laeng maindiritsaw. Wen ta saan met amabalin nga isulaeng timangted iti kasapulam. Ket adda mo ni Karen. Rumbeng laeng apagtinulungan da nga agkapsat. Laita ti saan na mapanunot ni Karen kabagays. Anya ter aramidan nyo dito'y balay, tatang? Ada ka din ni Nelson, Karen anak ka. Adda trabaho na itatatang. Apay ka de? No mabalin la ko makit ipatarimaan ko ti bubong ti kusina. Agtid-tid ngamin no kasta matutudaw. Ay nawaw, ibagayo aka ni Arlene tamang ipawit iti kwarta. Sanay? Apay asaanan? Amangan no agreklamo ti kabsat mo no iso akanayon. Iti anya aga po ko mga agreklamo kat no awan kayo, awan met iti ayan na ita. Na kayo kumamit ka ni Nelson ti mga ipatarimaan. Saan man ka di adakkel ti magastos? Urayan nyo ti ipawit ni Arlene, tatang. Ibagak amang ipawit no umawag manen. Mangipawit ka, takaasin ni tatang no agtudo. Mabalin mat siguro nga ipatarimaan nyo pa ilang, manang. Ay nawaw, kasano nga ipatarimaan me kat awan nga rod ti kwarta? Masapul amang ipawit ka. Awan kwartak ita, manang. Awan kwartam kunam kat agtrab-trabaho kamot dita abroad. Pag tinulungan ta ko mga ipaidag iti masapsapol ni tatang, manang. Ay na, naimbagken ka ata awan pa'y asawam. Awan pa'y anak mo. Kan sigurado adakkel ti sweldom dita abroad. At damat iyor urno nga, manang. Ay na, awanan ti adu asao. Mangipawit ka, tapara matlaang ka ni tatang dayta. Api nga min asyak amin. Tumulong ka mata. Naa, ammumet ada kami ti kadwana ditoy. Ammo ka saan anarigat nga asikaswan ni tatang tanapigsapay met. Ammo na ti aramidan na. Ay na, nagadulakit din asaom. No di mo kayat ti mangipawit, saan laang? Imot!
Pudno mo, tinaibaga ti kabsat mo. Pag tinulungan nyo nga ipaay ti masapsapol ti amayaw. Saan kayo kumangagpin na to doon? Oho, imot kit di aday jeng Arlene. Tapno awanan ti adu asaw. Tarimaan akong ti bubong ni tatang. Ada kwartam aya. Manulang mat ti magastos si Jay. Repair lang mat ti maaramin. Ay nawaw, no agsasao ka, kasla ka baknang. Awan imbagak akasta. Tila ang kanya katag tinulong kayo ti kabsat mo. Di ka man nagbalin nga imot si kakaren. Kabailan nga rod ni Arlene timang tangdan iti mang tariman iti dayjay abubong. Anya nga rod mo, ti maitulong mo ka ni tatang. Kabailak mo't kami na tarimaanan da di abubong kahit. Sana masapol ang mga hala kayo iti sabali at ang danan nyo. Ha? Diyak mo keng kanil sound. Wano, kayat mo at ang danan nakpay ti kabsat mo amang tarimaan iti bubong ni tatang. Iso akasta ka. Amangan wa dapay kwartayo amabalin amabulod anti Marta. Pangalaak ko maangay iti kwarta katawan mo't pensyon ko. An-anwam ti kwarta aya. Ay, kwa ante, mausar ko mano ipatarimaan mi ti bubong ti balay apag nanaadan ni tatang. Apay ngamin ang masapul nga aggastos kayo. At damot nila kay mo. Kat, libre nga rod manan ti serbisyo ti asawak. No kasta, kayat mo apurdiyaan pailaeng ni Arlen ti asawa. At least ni Arlene taada trabaho na. Kan awan pa'y anak na, ta saan damot ang nagkasar iti nobyo na. Oray awan pa'y bukod a pamilya ti kapsat mo. Pagrebengam latta ti tumulong kas anak. Anya? Oray anya pa'y ti estado yu iti biyag. Pag tinulungan yu latta. Saan ang nasaya at nga agpin na to dun kayo? Di ka agbalin nga imot. Saan ang nasaya at nga ipasam iti kabsat mo? Ti responsibilidad mo kuma akabsat na. Kasar darlin kang Jake ita bakit? Di ka mapanaya. Masadutak amapan. Ay nawaw, apay kumakit, kabsat mo na Jay. Anya ko maitano kabsat ko? Talo atawanan tinapalabas sipod nagapa kayo. Di mo kayat na maurnos ti parikot iti nagbaatan niyo? Di uray saanan ang maurnos, awan na sakit abakrang ko. Anya kalakit di mo tan bakit? Ay, di kagsawa kasla amom ti amin si Kanilson. Jakmet makita ni Karen. Saan ka no nga imay kung nati manugang ka o kabagays? Ay nawaw, apay kanumot. Wala, taada saan da nagkinaawatan kan Arlen iday. Ay nakabagis, nabayagan day jaya. No saan nakngagbid daw, talo atawanan tinapalabas. Talo atawanan tinapalabas nga maging gaita saan pa'y anaurnaos. Ni Karen met ngamin numaminsan, saan ang makaawa-awat. Day tamat ti kayat kan kuana. Noan niya ti amuna, ipilit na met nga iso ti husto. Naku nampay kabagays. Di na mo atulungan ti kabsat na. Gaputaan da kwartan ni Arlen na kabsat na. Isumutan tinamnamaan na. Agnaid kayon dito'y balay, tatang. Ay nawaw, apay ko makatadamot balay ko apag naidak. Awan nga rod kadwayo ijay. Kabaalak mo't nga oray ang may saak laeng. May mayat lataan, no dito'y balay ti pagnaidan nyo. Tapno maasikaso kayo madlaang. Nakababain mo't akin nila kay Mau. Katno nila kay ko tinangibaga nga agnaid kayo dito'y balay, tatang. Aya, Wen, tapno adda ka no kadwami. sa anak komportable dito. May mayat dito'y tatang. Nalawat ti arubayan. No kayat yu, di mulaan yu itinatnateng, tapno addamot liwliwayo. Sa tino tinangipanan nyo ka nagiti gamit siya, tatang? Iti ayan ni Arlene. Ijay, ti pagnaadan niya? Uy, nanakaw. Ay kat, nasaya at ano ijay ti pagnaadan nyo, tatang? Masapol ang maripirmanan ti old house yo. Wanya raw. Ano,
Tan tidadail na. Tulungan kayong tatang. Addan samot trabaho. Nalpasan tatang. Half day lang ti trabaho kita. Alaman nga raw Nelson. Tulungan nakman. Itayan mo't gayam ni Arlene ti pagnadan ni tatang. Ay kad nasayaat tapno mapadasan mo't ni Arlene. Tapno addamot sirbina Ay nawaw. Apayakas tamanan bakit? Mano atawan na iji abroad. Mano atawan adina na asikaso ni tatang. Panawan mo't tapno bumawi. Nagsasao ka. Kasla narigatan ka launay. Napigsamot ni tatang. Amuna ter aramiden na. Sinumbraan man ngaminan ti istoryam. Ay nawaw, pudno mo't ti ibagbagak. Mano atawan asyak tinangas asikaso ka ni tatang. Di kag sa wakas taambok asaan ka anarigatan ken tatang. Takas na ko nakitayon, napigsapay ni tatang. Amuna ter aramiden na. Umay kayong tatang, tamangan tayon. Ha? Mangan tayon kunak. Nilakay mo nga'y. Nagrubuaten alas 6 iti agsapa ti duty na. Kastaya. Umuna kalata na mangan. Ay nawaw, alas 8 iti agsapa tatang. Alas 10 wano, alas 11 kuma. Nasapa na unay ti alas 8. Tatang, no kayat nyo pa iti agbyag iti napaot, mangan kayon. Sa anak anairwam, amasapa ti pandangan kao. Kun sa anak anairwam, amay lutuan. Ne, apay, saan na kayo nga sa asikaswan ni Manang Karen? Sagpaminsan lang, may Kunak tupay ka. Ngam no umawag kanya. Kaya po, kasla na gado ti sakripisyo na para kada kayo. Napanak di tabalay ni tatang yu itay. Katawan gayamon dita. Iti ayan mo't gayam ni Arlene ti pagnanaedan na. Rombang laang tapno addamot sirbina nga anak, ante. Ay nawaw, apayakas tamutan Karen. Tapno pagsirbyan namot ni tatang Mano atawan mo't asyak tinangas asikaso ka ni tatang. Isu nga isumot ten ita. Saan mo't anarigat nga asikaswan ni tatang yukot? Ay basta, husto laang anapan ni tatang ijay tapno mapadasan mo't ni Arlene. Ay nabalasang ko. Saan man anasaya at ti kapanunutan na kasta. Di uray pa agnaad ni tatang ijay aging gattong palbiag na. Pag tinulungan nyo nga asikaswan ti amayo Ay nalpasa kun ante, ni Arlene mo't di mo ipaidam ti tulong mo kaanakan. Saan anasaya at ti kasta agalad ti maysa nga anak. Anya ter aramidan nyo dito'y balay, tatang? umay kayo laang sarungkaran, Karen anak kao. Kat, kumusta ti biyagyo iti puder ni Arlene? Mayat matkit day. Saan dakmat abaybay anti kabsat mau? Husto tapno addamot serbina nga anak yo, tatang. Anya, Rumbang laang nga itad na dagiti masapsapol yo, taaddakat nga rod kwartana. uray adda kwartana, ag tinulong kayo latta kuma. Isumot Nalpasa kon, tatang. Inaramid kon ti responsibilidad ko kada kayo. Anya, Anya ti masapol mo? No awan aramidam, mabalin ka di akadoam ni tatang manang. Apay, sa dino ti papanan ni tatang? Agpa-check up ko ma. Ay nawaw, si kamat ti makaam mo. Apay asyak manan ngay ti asitgam. Itad ko matkat di ti kwarta apagpa-check up na. Idi nagabrod ka, siyak tinangas asikaso ka ni tatang. Nalpasan ti responsibilidad ko kenkwana. Wen ngam kwartak matigas gastusan nyo iti. Awanak dito'y Pilipinas, ngam mangipaw-paw itak mat iti kwarta para kini tatang. Ay basta, nalpasa kon. Si kamatan ita, Arlene. Sige, siya kon ti makaamo kini tatang. Ngam aramidam mat atikas iti inaramid ko idi addaak ijay abroad. Mangted ka iti kwarta para kini tatang. Anya? Binulan no agpaw itak idi. Iso nga ita, taaddan ni tatang iti puder ko. Binulan mat amang ted ka iti kwarta agastusan na. Ay nawaw.
Ipangalaak nga iti kwarta nga itad ko kat awan mo't natalgad at trabaho. Maan ano nga min aya no kadwa ni tata nga agpa-check up, ta kwartamat ni Arlene ti gastusin niyo. Isu kumamot din ati makaam mo. Ay nawaw, agpanunot ka manmet nga main bakit? Kaisumot dar aramida. Idi adda ni Arlene idi amron. Sikang agpaisaw tinangasikaso ka ni tatang. Ngam binulan mo't nga agpawit ni Arlene. Na, No ti kayat mo kat aramidin na tikas itinaramid mo para kan tatang ide. Inaramid naman ti rumbang babaan ti panagpawit na ti kwarta. Sikapay nga rod tinangiruror iti kwarta agastusan ni tatang. awan nga rod kwarta kay naapaw. Amumot gaya mga awan kwarta. Ano lang mo't di kaduam ni tatang agpa-check up. Saan mo't komplikado na ichay? Kan iso lang mo't ti maitulog mo, tawan mo't kwartam. Alawanan. Kadwa ako ni tatang agpa-check up tapno awanan ti adaw asa uyaw. O, kasta no awan maitulong mo a kwarta, bumawi ka iti sabali awagas. Kasta ti may parbeng nga ramidem, kas anak ken kapsat. Kumusta ti check up ni tatang? Anya ti imbaga ti doktor? Normal kanumat dagiti laboratory test na nga masapol nga obserbaran. Awan in reseta da nga agas? Vitamins laang mat. Adda ginatang yaw? Wen, adda. Kaano man ang ti check up na ngay manang? Ay kat no maibos ti vitamins na ah. After 2 weeks ka no manan, tapno makasigurado tayo. Sige. No busy ka, syakto manan timang kadwa ka ni tatang. Agyaman nak manang. Kasta ti kayat ko. Tulungan na ta saan ko ang maaramid amin. Ay, nawaw! No para itinaganak tayo, rumbang nalaang apagtitinulungan tayo. Nang runa kadagiti agkakabsat, saan tayo nga agpipin na tudo. Baknang kaman kan saan, aramidam ti kabaalam, tapno tumulong kadagiti naganak kanyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, nagadumutan ay tanga adubaw, Marjorie anak kaw. Iparaman ko ken ni Nunoy tatang. Anyat ko nam. Iparaman ko ken Nunoy akalugaran tayo kunak. Ay nawaw, agraraman ka may. Adanobya ni Nunaw, isan ka day. Anya ko maitano adanubya na. Iti anya agapaw nga ikamit adubaw. Anyan tulangan, ti panunutan na iti tattao ken ka. Adanubya na ako nayo nga maawan mo't makitak nga iyawid na dita balayda. Tida magkukit OFW tinobya na. Saan mo't siguro adakas ti mangibingay iti grasya anaawat tayo. Diyak amo ken ka. Nagadulakit din nga amaw. Mabit lang. Umayon. Naimbag amalamyo na na Flora. Si kamot gaya Marjorie ako. Ada ka din ni Nunoy nana. Adda iti silid na. Adda ka di masapul mo iti anak ka. Isu ti gagarak nana. Kayat ko ang makita kan makasarita ti anak yaw. Ala, mabiit lang nga raw tayo ba? Numalpas ti kontratam, di mon irinrinyo, ay mi. Apay ko maakat kayat ko ti makaurnong. Saan mon nga irinyo tagkasartan?
Siya kung trabaho para ti pamilya ta. Makitan to sayang mat no saan ko nga irinyo. Nasingpat dagit ni amo. Saan ka kadi anabannog? No para iti arapaap ko, ano sak Ala, adagan ka dayta. Nonya ti planom, anu saklatan ti aguray. Agyaman ako unay nunoy. Sige, agpakada akon, tagtrabaho kami manan. Agan anad ka kanayon dita ha. I love you. Lunoy! Lunoy! Apay ka dinanang. Adda bisita manakaw. Sino ti bisitak nanang? Ni Marjorie akaro ba tayo? Kaya't nakakano ang makasarita. Ay nawaw. Anyaman nga tanti ibaga rita babae. Rumor ka, tasi ka ti makisarita kenkwana anak ko. Anya ti masapol mo, Marjorie. Para kang ka. Ay nawaw. Anya rita. Adobo, para kang ka. Pasensya kan ngam saan ko nga awatan dayta. Ne, apay ngay. Sayang mo't no di mo gayam kayat. Amang ano niya pa ti panunutan tinobyak. Di ka madanagan, ta saan namat amaamuan no di mo ibaga kang kuana. Sa anak akasi ti pampanunutan. Loyal aki tinobyak kanya. Amok mat dayta. Diyak kayat ti agarami ti tibanag pagsakitan tinakam na. Isa pasensya kan. Para si dalaang mo't. Maudi ko maritan. Sana may parbang ti kastangar aramidam. Amang ano niya pa ti panunutan dagiti kalugaran tayo no makita da nga umay ka di ti balay. Anya timbaga na ken ka anak ko. Adda adobo nga itid na ko ma. Ngam saan ko nga inawat na na. Amangan no agsakit tinakam na ket guraan na ka. May mayatan ti kasjay tapno sa anamang namnama kanyak. Ken tapno ammuna ti paglugaran na. Sa bagay, adda punto manak ko. Nang runa ket addametten ni Aymi anubiam. Nakunayo pa inanang. No umay manan. Ibagayo asardingan na kon. Diyak kayat ti gulo na nang. No kasta ti kayat mo. Kasta nga rod ti aramida kanak ko. Agyamara ko na nanang. Aywan gayam, kumusta metten ni Aymi ijay abroad? Nasayat ka no may. Kaano ngay nga agawid? Awan pa'y na ibagana nanang. Anusan tayo nga urayan Nagkarimot kat di nga agpasyar dito lugar tayo no agbakasyon dito Pilipinas. Kay, anya nga saan naman lang ay nawat ti sida nga itid mo kuma. Saan nga rod tatang? Nagado a single dita. Ni Nonoy pa'y lang amin nga danobya natin agusto Ay nawaw. Iso nga rod mat ti kursonadak tatang. Di ka man nagar-aramay. Anyat amuyo ay. Amang ano na pimpintasak ng itinobya na. Oray pa'y napintas ka no saan asikati kaya na awan maramidam. Adda pa'y tatang. Jak amukan ka. No kasta, nagbakasyon ka gayam? Wan, agpasyarak ko madita lugar yung. Aywan, kaya't na ka makita ni nanang. Sabaten naktungarot ijay terminal Mabalin lang tamad. I-text mo lang nun nga oras nga da ka ijay tapno amukmat. Wan, agtext sakto kan ka. Ayun gayam. Anya nga iti kayat ni nanang mo apasarabo, ta iso ti gatangat. Kumpurmilatan. Saan mo't na napili ni nanang? Noan niya ti adda, isulatan Kasanungay no di na magustuhan ti gatangat. Ay nawaw, sigurado ang magustuhan na oray anya pa reta. Langro na pa, no naggapoy ti manugang na tubi. Masapol ngagdalos tayo nanang. Ay nawaw, anya ti okasyon aya. Awan mo't kat de, ngam adag pasyar dito balay. Asino mo't ngay? Ti manugang yu tubi. No kasta, nagawid ni Ayme. Wala nang, kayat na ti agpasyar dito lugar tayo. Ay nawaw, apay adi mo imbagbagaan na sapsapa. Kay bagbaga na lang kanyak nanang. Jak tupay ammo nga dagaya man dito Pilipinas. Ay nawaw, masapol nga agpasalunak nga rod Nakababain mo't kenkwana, no kasto'y titsurak amadanunan na. Nina na nga talaga. Napintas kayo latamot nga oresan kayo nga agpasalon. Di nakman bulaan si Kanunoy.
Nakita yu di babae akadwa ni Nunoy, tatang. Wine, apay ka day? Isu siguro day jay tinobya na. Ay naw, apay asak ti pagsalud-sudam. Ada ko matiamok di tangay. Ninunoy ti kasaritam No day jay man tinobya na. Exotic beauty magayam ti kayat na. Exotic beauty man, ngay bagbagam. Kay sumat tatang. Kuna man no nakita yu ti babae nga inyawid na. Napintas ba ti babae ang nakita akadwa na? Jay pandak, tatang. Agpada kayo laeng, mate. Sana. Di nak ikumpara kang kwa na. Tasabali matipintas ko, tatang. Nagkapuan nyo na Flora. Iti ayan ti kumarek, at dala na pan ko intulod. At da ibagam, Adda nakita ka babae di balayo na. Asino day jay? Ni Aimee day chay nakong, Isu day jay tinobya ni Nonoy, nana? isong agpaisaw, at da ka di parikaot. Exotic beauty gayam ti kayat ni Nonoy, nana. Exotic beauty. Kaumat, nana. Napintas mat ni Aimee At daya imbagak apangit, nana. Napintas mo. Exotic beauty ako nada. Apay nga rod akas tate katawam. Kaslaad da kayat mo asawag. Awan mo kidya, nana. Naragsakak laang. Di yung amin ikan itidakas akay papananti pa nagkatawak, Anyat kayat asawan ti exotic beauty ay anunoy. Exotic beauty. Wen, Nakangaganyo mo, titiday ta sa una nang. ni Marjorie exotic beauty kanu ni Aimee. Idi kwan sa bali ti katawan na. Anya? No siyak anakangag kat kasla uyawon na mo tinubyam. Kontrolan niya ti boses yun nang. Ada ni Aimee iti kusina. Madama ti panagluto na. Amangan numangag na kat masaktan tirik na. Nakaluto ako, Nonoy. Umay kayong tamangan tayon. Well, umayin. Nangagimat siguro da dyan nang. Mangan tayo pa Di yun dakdakamatin da ita exotic beauty. Nagawid magaya man tinobya mga exotic beauty. Apay kasta ti katawam. Iti kasta tono ti boses mo. Amuklatan nga da sa bali akayat mo asawan. Asano mo ngamin? Di mo imbagbaga nga exotic beauty gayam ti kayat mo. No imbagam anasapsapa, saan ko maanasayang ti oras ko kang ka? Oray anya pa iti ibagbagam. Ni Aimee ti kapipintasan iti imatang ko. Kan kasano ko manasayang ti oras mo kanyak. Saan agpat ang nagdaton kan ka? Maawatak mo kide, no apay ang mahilig kayo iti exotic beauty ako nada. Mga asim, tadi mo dadaulan ti aldaw ka. Ay no, wow, ibagbagak lang ti pudnuan niya. Di ka sumardag. Kayat mo ti apa, ha? Maminsan payakas ta ti bagam kanyak, makaraman ka talaga. Anya? Kalpasan ti mano atawan na panaguray ko. Naikalay sa kamutlangan, Aimee. Agyaman nagtana oray nak, Nonoy. Huston ti abroad, ha? Siyak ti agtrabaho ita. Wen, iso tinagtulagan ta. Saan ka di? Congratulations kada kayo adwa. Nunoy, Aimee. Agyaman ka milaw na nanang. Anya ti kayat yu amerienda. Saan kami pa'y amabisin, nanang? Into madamdama manan ananang. Sigurado kayo kaday. Uwan nanang. Ibagamin to numabisin kami. Malanga rod. Agsubliak iti ayan da abalayan sisil. Payapayan naklaang no adda ka sa pulan niyaw, Imbag pa di exotic beauty ibagbagam inkasardan. Ay no, wow, anya ko maita kanyak, tatang. Di ka umapal. Awan makagapaw tapno umapalak anya. Amaw ka nasakit lat ta tinagamaw. Ta sa balit inkasar ti lalaki a korsonadam. Awan bibiyang ko kadagita at tao, tatang. Nasakitan niya.
Saan ngamin anasaya at uyawam ti itsura ti para matao? Amuyo ti kayat asawan ti exotic beauty, tatang. Saan apa naguyaw day diyan niya? Saan na panaguyaw ko nam? Ngam no agsasao ka edi kasla katawaam ti nobya ni Nunaw. No apay ngamin nga isubliyo day ta, kat napalabas meten day ta, tatang. Si kamot gayam ti mga awawir iti apo ka kapsat. Wala, tabi si dananang kentatang na. Karupro pala unay ni Nunoy ti putot na. Saan mailiba, kabsat? Ay nasyakbet nga ta. Kaano mo't nga ta amaadaanak iti apaw. Ibagam kin ni Marjorie tamaki asawa mo taon, kabsat. Gasat nan samot ti agbaak. Awan metten ti mailawan. Nagado akalugaran tayo. Jak man amo iti anak kaw kapsat. Jak amaw non nyaman ti plano na iti biyag na. Kumusta ti lakad mo ay may bakit? Nasayaan matlakay. Iparenovate ko nga rodan ti sari-sari store ni Nanang no kargaan nyo manan. Unman lakay, isupay mat ano at dagumatang. Wala. Tapno dapat lang pakakumikuman nyo kan Nanang. Wan nga rod, masiksikuran ngagtugtugaw laang dito'y balay. Saan ka anairwam? So akasta bakit? Ayun gayam, ex mo day di Marjorie, saan ka di? Ay sana. Kursonadak lang idi. Ngam saan ka nagdaton ken ko na. Apay na saludsud mo. Wan tanaranaak ijay paradaan itay. Kat from head to toe, ti panangkita na kanya. Ay, umapal lang siguro kan ka. Ngamin, sikatin kalaysap. Kunamlan asino mo't akapipintasan. Ay nawaw, asinaw tinapintas. Day jay nga ay mi Apay manan ni ay may. Naranaak ije paradaan itay. Kitay na. Jak magustuhan di kas di pa nagruprupan na, tatang. Apal mo kit di na ita. Ay nawaw. Day jay nga exotic beauty ti apalak. Saan apolos, tatang? Already maklunan. Amuklatan. Makiasawa ka kiti mo tayo. Tapno sana na biyag ti karuba ti bambantayam. No exotic mo lang ti kinapintas. Wano kinagwapo da. Uray saan ang tatang? Anya. Danunoy ti limabas. Makimisa man siguro dagityayan. Ay, sana masapulong ibagayaw. Tanakitak ida, tatang. Kahit apay nga raw nakastatitsuraam. Naliday ka may. Ay, kaano mo nga tatang? Tiyan niya. Kaano mo nga ta mabirukak ti lalaki akas kin ni Nunoy? Kasano ko mga damailawaan ken ka. Kat nakauyaw kamot nga may. Saan mo tatang? Ay, di ka man nagkalintigan. Exotic beauty kung kunam iti asawa ni Nunoy iday. Positibo mat ti kayat na asawan ti exotic beauty. Kumaang madimot ti tono ti boses mo. Agkatawa ka pa itunggal ibagam ti exotic beauty. Nga manya nga ita. Kada kayo sika ti awan pa'y asawa na. Napalabasan day tatang. Naamiris mo mat siguro ti bidot mo anya. Naglawag aday ta nga ugalim ti may sa makagapaw no apay asaan ang nagdaton ni Nunoy ken ka iday. Amok day tan tatang. Agbalbaliw ka nga minay nanak kaw. Agsingsingput ka. Tabarang addapay mailawan ken ka. Ay, nawaw! Di mo uyawan ti pisikal alanga ti padam a tao. Di ka mangibalikas iti dakas asao. Aramidam no anya ti umno. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam inton dumtang ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.